Ovaj program donosi NGK NTK. TV Automagazin. Evo što vas očekuje u današnjoj emisiji. U današnjoj emisiji pogledajte. Vozimo prvu potpuno električnu Mazdu. Zum na struju u MX-30. 14. Međunarodni zagrebački salon autokarikature donosi temu Bijes na cesti. Vozimo najomiljeniji poslovni automobil skromnih i samozatajnih. Nova Škoda Octavia za nove poslovne poduhvate. Biramo auto godine 2021. Evo liste kandidata za 8. titulu. BMW budućnosti na struju i X kao vizija onoga što tržište s nestrpljenjem očekuje. Samo u TV Automagazinu. Dobrodošli u TV Automagazin koji počinjemo ekološki. Andrija, ti si zadužen za te nekakve ekološke automobile. Da, ja sam počeo brijat, evo i vidio sam, odnosno ne brijat, počeo sam ja bradu puštati. Ja ti kažem, brada je ekologija. Da. Što duža brada, više love, ja? To je ekološki. Pa naravno, kad što bolje gladiš. Do proljeća da bude puno šaka. Nagladio sam se ja brade, nagladio sam se vozeći MX-30. Dobro, bravo. Jer nekako mi je sjela. Mnogi kažu da je struja, to ne valja, to nema dosega, to zagađuje više. Jedanput ću posvetiti cijeli jedan prilog da vam objasnim zašto automobili na struju ipak manje zagađuju od drugih. Makar se struja proizvodi opet iz mazuta, no to su druge stvari. Mazda MX-30 za svoju 100. godišnjicu je napravila zaista pravi električni automobil. Mazda je jedan od rijetkih proizvođača automobila koje mogli smo ga nazvati solo igrač. Sam razvija svoje motore, sam proizvodi te motore, sam radi naravno ovaj vrhunski dizajn, a za svoju 100 godišnjicu je predstavio novi MX model. Kada kažemo MX, prvo nam pada na pamet MX-5, popularna Miata, i očekivalo se možda nekakav takav model, međutim pred nama je MX-30, potpuno električna Mazda. Mazda je potpuno neočekivano za 100. obljetnicu postojanja tvornice na tržište lansirala u potpunosti električni automobil. Mazda MX-30 početak je novog poglavlja ovog proizvođača iz Hirošime. Prema svojem izgledu, prema svojoj veličini spada u kategoriju SUV vozila crossovera, međutim kompaktnih dimenzija, oko 4,3 metra dužine, a zaista taj kodo dizajn je prisutan u svakom detalju. Mazda voli te detalje, Mazda voli dizajnirati, Mazda se voli igrati i na zadovoljstvo svih nas napravi odličan posao. Naravno, ova silueta tog kompaktnog crossovera ili SUV-a sa stražnjim dijelom koji odlično završava baš kao nekakav kupe, savršen detalj, predivno, što znamo iz sportske Mazde RX-8 su ova stražnja vrata koje se otvaraju na drugu stranu i imate odličnu mogućnost ulaziti na stražnju klupu. Prednji dio naravno dizajniran u skladu sa Mazdinom filozofijom, sada je tu ta nova trodimenzionalna maska, ne treba tu biti puno otvora za zrak zato što je ovo električni automobil, no svejedno odlično izgleda i nimalo ne odudara od svih ostalih savršeno dizajniranih Mazdi. Mazda je opet uspjela. Novi MX-30 je dizajnersko čudo koje koristi nova, ali i stara rješenja otvaranja stražnjih vrata viđenih na modelu RX-8. Ovaj mali SUV svojom pojavom ostavlja bez daha. Motor električni, već dugo nisam prilikom otvaranja poklopca motora vidio ovoliko prostora, ovoliko mjesta, ovoliko svega. Vidite podnicu dole, vidite, padne vam bilo šta unutra, možete do toga vrlo lako, međutim nemate tu šta raditi sa alatom. Ovo je električni motor, 107 kW, 271 Nm okretnog momenta, električni motor, sve one prednosti električnog motora
naravno znamo sve ono što on treba dati, daje. Baterije 35,5 kWh kapaciteta, dovoljno je za nekakvih 200 km, međutim najveća prednost je upravo vožnja u gradu. Električni motor snage 107 kW razvija okretni moment od 271 Nm. Doseg baterije je do 200 km prema VLTP-u. U Mazdi nisu ciljali na velike dosege, jer su istraživanja pokazala da prosječni europski vozač dnevno prijeđe ispod 50 km. Mazda MX-30 u unutrašnjosti izgleda fenomenalno. Ove nove Mazde su zaista u unutrašnjosti dizajnerski savršeno pogođena. Ta suradnja, taj human modern, kako oni to nazivaju, ta suradnja između čovjeka, odnosno vozača i automobila. Jednostavno, ugodno vam je sjediti u ovom automobilu. Odlična sjedala, odlično drže. Ponosni su iz Mazde na sve materijale koje rade, da su ekološki, da su čak i kada se o koži radi, nije koža, nego je eko koža, oni tako kažu veganska koža, što god to značilo. A materijali, naravno tu u sredini su detalji od pluta, jer naravno prije 100 godina Mazda je počela kao tvornica pluta i to se naravno mora negdje pokazati. Elektromotor 107 kW snage vuče energiju iz 35,5 kWh baterije kapaciteta 35,5 kWh. To je dovoljno sa nekom prosječnom potrošnjom od 19 kWh na 100 km za nekih 200 km po VLTP-u, no ovaj auto po gradu može trošiti još i manje, ispod 14, prema tome odmah se vidi namjena ovog automobila. Mazda se u interijeru poigrala obnovljivim materijalima, dok su pojedine elemente prekrili plutom, proizvodom s kojim su počeli davne 1920. Udobna sjedala, izvrsna intuitivna povezivost i prekrasne linije. Mazda još jednom prezentira drugačiju viziju japanskog dizajna. Nova potpuno električna Mazda MX-30 Sky Active tehnologije, Jimba Itai, suradnja čovjeka sa mašinom, čovjeka sa strojem u potpunosti je oduševljavajuća. Cijena oko 240 i nešto, 250 tisuća kuna, ovisno o opremi, je izuzetno konkurentna za električni automobil. Ako još uspijete dobiti lutriju poticaja, to je izuzetno fer i poštena cijena. Mnogi će se buniti na nekakav doseg, zašto toliko malo može prijeći, zašto je najveća brzina ograničena na 140 na sat, zato što je ovaj automobil za tu namjenu, za vožnju po gradu izuzetno malo troši, nekakvih 14 kWh na 100 km i tu je njegova prednost. To je automobil za svakodnevnu komunikaciju u gradu, malo van gradske vožnje, za jednu manju familiju. Automobil izgleda odlično. Kada govorimo o tom malom dosegu i potrošnji, moramo shvatiti da se Mazda vodila filozofijom od proizvodnje energije do potrošnje, odnosno ono što vi potrošite u automobilu, i upravo zato su napravili takav mali doseg da ne ostavlja veliki karbonski footprint, kako se to moderno kaže, da tamo gdje se proizvodi energija, da ne zahtijevate puno toga, nego upravo onoliko koliko vam treba. Znate da postoje neki automobili s kojim se svi sprdaju, dakle, kad ga vide, svi se smiju tim automobilima, smiju se njihovim vlasnicima. Kao da ga je nacrtao neko. Kao da je karikatura od auta. O tome nije riječ na međunarodnom salonu autokarikatura, već karikature, vicevi, posvećeni automobilima, o tome je međunarodni salon. A svaki su klub automobila, ljubitelj automobila, ima viceve za onaj drugi klub. Uvijek se, da. Često se dogodi da ovi pričaju iste viceve, samo promijene brand. To tako ide. A imaš je ono gdje onaj mali kao onda po znaku, da. Međunarodni salon autokarikature.
Na ovogodišnji 14. Međunarodni zagrebački salon autokarikature prijavljeno je čak 566 karikatura, od kojih je u uži krug ušlo njih 355, a pristigle su iz čak 58 zemalja. Trebalo je vidjeti koje karikature odgovaraju temeljnoj ideji, a to je pitanje ponašanja u prometu. Karikatura uvijek ima taj jedan humoristički moment, pa je trebalo spojiti humoristički moment, kombinaciju komentara i komunikaciju sa publikom, te sam likovni način govora. Mislim da smo dobili sigurno 60-ak izvrsnih karikatura koje su na najvišim profesionalnim standardima, što je normalno. Zapravo svaki natječaj filtrira jedan manji broj autora koji su izvrsni, a ovi ostali su zapravo komunicirali na način kako najbolje znaju. Nalazimo se protiv rada od Ada Vukovića tu iz Hrvatske, o jednom neobuzdanom vozaču koji ima puno ruku kao Božica Šiva. Naši karikaturisti, sudjelujući u evo dosad 14 salona autokarikature, zapravo uvijek zauzimaju prilično visoka mjesta, a evo ove godine i naš karikaturist je dobio i Grand Prix. To samo zapravo pokazuje da na karti svijeta, karti autokarikature i u ovom slučaju autokarikature, da naši karikaturisti dobro kotiraju. I uistinu poslati toliko poruka u samo jednom kadru zahtjeva puno majstorstva i mašte. Čestitke još jednom svim dobitnicima nagrada. Kraj prvog dijela TV Automagazina. Evo što vas očekuje u nastavku. U nastavku emisije pogledajte: Škoda Octavia, auto godine 2021. i BMW iX. Drugi dio TV Automagazina, otvaramo jedan od najpoželjnijih automobila, to uvijek kažemo za taj auto, jer to jednostavno ljudi vole. Radni auto. Ma nije radni, to je sad počeo i postao statusni simbol, da se razumijem. Koliko košta, bome, da. Pa ne, Andrija. A svaki danas auto košta, ja mislim da ispod 200.000 kuna ne možeš uopće krenuti u shopping, 1000 kuna. Još gore zvuči. Škoda Octavia. Kada bi morali istaknuti jedan automobil koji je obilježio prijelaz iz 20. u 21. stoljeće na europskoj automobilskoj sceni, koji bi to bio? Koji bi to automobil vi istaknuli kao revolucionarni automobil koji je pomogao brojnim ugnjetavanim stanovnicima bivšeg istočnog bloka da konačno osjete što je to i kako je to voziti se u limuzini, a da se ona ne zove Lada? Kako je to uživati u voznim svojstvima automobila, kakva su vozna svojstva zapadnjačkih automobila? Riječ je o Škodi Octaviji. Pred nama je četvrta generacija. Četvrta generacija Škodinog najprodavanijeg modela Octavije nudi opet više prostora, više povezivosti i najviše emocija do sada. Četvrta generacija Škode Octavije dizajnerski donosi onaj smjer prema finoći dizajna, a ta finoća očituje se u detaljima. Ako znamo da je prvu Škodu Octaviju dizajnirao isti dizajner koji je dizajnirao recimo Lamborghini Diablo, onda znamo da dizajniranje Škode nije lak zadatak. Nova Škoda Octavia četvrte generacije duža je, veća, šira, kao što to uvijek mora i biti nova Octavia, jer uvijek mora dati još više od prethodne generacije. LED svjetla, krasna bočna linija, prekrasni naplaci i stražnji kraj koji je karakterističan upravo po tome što jedino Škoda Octavia nudi otvaranje prtljažnog prostora zajedno sa staklom. Zato se ovaj automobil u nekim specifikacijama označava kao hatchback, a ne kao limuzina. Nova generacija je duža i šira od prethodne. Prednji i stražnji LED potpis daju profinjeniji i širi izgled novoj Octaviji, a dio su standardne opreme. Dvolitreni TDI motor, u ovom slučaju sa 115 konjskih snaga, nije neka senzacija po pitanju tehnologije,
ali ovaj automobil s ovim motorom prijeći će puno bezbrižnih kilometara s izuzetnom niskom potrošnjom, neće biti preskup za održavanje. Dvolitreni dizelski motor razvija 115 konja i do 300 Nm okretnog momenta, a uparen je sa 6-brzinskim ručnim mjenjačem. Ubrzanje dostoje iznad 10 sekundi, a maksimalna brzina 210 km/h. Emisija CO2 je samo 102 grama po kilometru. Potrošnja kod ovog automobila je ono za što će se svi hvatati. Čak se priča o potrošnji od 3,1 litru. 3,1 litru. Realno će biti u gradu oko 6 litara, dakle između 5 i 6 litara će biti potrošnja ta koju će Škoda s ovih 115 dizelskih konja ostvarivati. Ručni mjenjač, volio bi da je 7-brzinski DSG s kojim se u Volkswagen koncernu prilično hvale, onda bi ova Škoda bila jednostavnija za vožnju i još par tih nekih detalja bih volio od opreme, ali sve u svemu ovo je automobil koji se dobro vozi ako niste prezahtjevan vozač, ako ne tražite nekakve bravuroze ili ne tražite osjećaj na volanu koji je tak. Kad sjednete iz automobila premium klase, dakle evo iz malog Audi A3, ne malog, to je brat blizanac ove Škode, sjednete i primite volan jedan drugi, ono stvarno imate osjećaj da ste u Audiju, a ovo stvarno imate osjećaj da ste u Škodi. I onda se vozite s ovim automobilom, fino on prede, fino on ide, malo troši, sve divno i krasno. Možda se najveći pomak u novoj Octaviji vidi u unutrašnjosti, gdje putnici na prednjim sjedalima imaju obilje prostora. Veliki intuitivni zasloni, odlična povezivost, lakoća upravljanja i minimalizam definiraju novu Octaviju. Škoda Octavia 4. generacije rasla je u svim smjerovima, pa je tako i njezina cijena došla u kategoriju da si malo razmišljate. Radi se o automobilu C segmenta, bez obzira što je on velik i što nudi puno prostora, puno prtljažnog prostora, još uvijek je to automobil C segmenta, ne D segmenta. Ovo je C segment. Dakle, automobil koji je brat blizanac Audiju A3 koji je prilično kraći od njega ili Volkswagenu Golfu. Dakle, ovo je samo jedan veliki brat koji je malo više narastao zbog genetskih mutacija. Ovaj ne baš opremljeni primjerak mogao se dodati još puno bolji infotainment sustav, mogao je biti ovdje i automatski mjenjač, moglo je biti puno drugih detalja. Košta 180 i koju 1000 kuna. Ako dodamo još te neke detalje koje volimo imati u današnjim automobilima, preći ćemo dobrano cifru od 200.000 kuna, a onda ćete se vi zapitati želim li dati za Škodu C segmenta više od 200.000 kuna? Tu ulazimo u kategoriju premium kompakata, premium automobila C segmenta. No, to vam je to. S dolaskom novih tehnologija raste i cijena onoga što kupujete ako želite biti u skladu sa tehnologijom i s vremenom. Škoda Octavia i dalje će biti najprodavaniji Škodin model, i dalje će biti automobil poželjan svima, jer jednostavno ovo je automobil koji ispunjava sve snove svojih vlasnika. Pred nama je auto godine 2021. Kandidate vam danas predstavljamo i to vam je poziv da glasate na stranici autogodine.com i da forsirate, birate svoje da imate svoje kandidate, mi ćemo izabrati svoj auto godine, vi izaberite svoj, zgodno je kad se to poklopi. Da, bilo je par titula koje su se stvarno poklopile, i izbor gledatelja, vaš izbor i naš izbor. O svemu tome, glasate, autogodine.com. 8. godinu u kontinuitetu Autogodine donosi najbolje iz autoindustrije za 2021. godinu.
Izbor provodi redakcija TV Automagazina sa suradnicima i Hrvatskom udrugom automobilskih novinara, a nagrađuje najbolje, nepogrešivo predviđa i potiče nove ideje i poslovanja. Iako je za nama turbulentna i izazovna godina, 12 automobila i ove godine želi ponijeti titulu Auta godine. Za Autogodine u izboru gledatelja svoj glas dajte na stranici autogodine.com, a nominirani su Audi A3, moderan i tehnološki napredan kompakt s izvrsnim rješenjima i dizajnom. BMW serije 4, bavarska zvijer novog avangardnog dizajna, nova vizija BMW-ovog kupea. Ford Kuga, nova generacija Fordovog SUV-a oduševljava izgledom i odabirom pogona. Honda Jazz, savršen automobil B segmenta koji dolazi jedino kao hibrid s automatskim mjenjačem. Hyundai i10, obilje prostora u malom gradskom automobilu. Land Rover Defender, legenda se vratila i opravdala sva očekivanja. Mercedes GLA, najmanji Mercedesov SUV, sada je prostraniji, napredniji, moderniji i luksuzniji. Nissan Juke, napokon nova generacija i dalje prepoznatljiv, ali osvježen i osnažen, tehnološki napredan. Peugeot 2008, francuski šarmer iz SUV B kategorije, privlači poglede gdje god da se pojavi. Škoda Octavia, četvrta generacija češkog kompakta, opet daje više. Toyota Yaris, japanski adut među gradskim automobilima, s boljom baterijom i voznim svojstvima. Volkswagen ID3, nakon Bube i Golfa, otvoreno je novo veliko poglavlje u Volkswagenovoj povijesti. Dajte svoj glas na stranici autogodine.com. Možda upravo vaš glas odluči o pobjedniku. Kraj drugog dijela TV Automagazina. Evo što vas očekuje kao šećer na kraju. Do kraja emisije pogledajte BMW iX. Kraj današnje emisije, struja s kojom smo počeli, Naravno. opet završavamo sa strujom, ali sada u onom šećernom razredu, onom najprestižnijem, onom koji svi žele, svi vole. Radi se o BMW-u i njegovom najnovijem modelu iX, kojeg uskoro najvjerojatnije možemo i očekivati i na prometnicama. Pa volio bi voziti, a volio bi imati, a volio bi BMW-a, ti si BMW-aš, ti bi volio. Ja bi volio. Evo, pogledajte što bi on volio. BMW-ova vizija, BMW Vision iNext, postaje BMW iX. Faza razvoja još uvijek traje, a do lansiranja ćemo morati pričekati kraj 2021. godine. Biće to prvi predstavnik nove generacije BMW-ovih automobila koji redefiniraju iskustvo vožnje i osjećaj unutarnjeg prostora. BMW iX koristi najnovije inovacije na polju elektrifikacije, automatizirane vožnje i povezivanja, a stvoren je kako bi pružio dodatnu kvalitetu i vozaču i putnicima. Minimalistički dizajn njegove vanjštine prikazuje novi oblik mobilnosti u potpunosti prilagođen putnicima. Dizajn je utemeljen na sveobuhvatnom pristupu održivosti. To se odražava na optimiziranu aerodinamiku, inteligentni i lagani dizajn uz mnoge materijale napravljene od prirodnih i recikliranih materijala. Peta generacija tehnologije BMW eDrive, koja obuhvaća 2 elektromotora, energetsku elektroniku, tehnologiju punjenja i visokonaponsku bateriju, jamči iznimnu učinkovitost. Maksimalna snaga je preko 500 konja, a do 100 ubrzava za manje od 5 sekundi. Sadržaj energije veći od 100 kWh omogućuje visokonaponskoj bateriji da zabilježi domet od preko 600 km prema VLTP-u. Automobil se na istosmjernom brzom punjenju za 120 km napuni u 10 minuta. iX modeli će se proizvoditi u BMW-ovom pogonu u Dingolfingu. Nova era u održivosti uz najinovativnija rješenja do sada. Za BMW grupu premium mobilnost nije moguća bez odgovornosti. Bravo za BMW! Došli smo do kraja današnjeg TV Automagazina. Glasajte klik autogodine.com, birajte Autogodine u izboru gledatelja i vidimo se. Bog! Ovaj program omogućio vam je NGK NTK,